ngwana ke fumana Tafita monna ya pelonyaka nako ya mathata a Tafita o na sa applyela hore ke kopa mathata a tle a ntlele mare polelo ena yo Samuel a ipolella monna ya bitso la Saul a re tsena Modimo sa kgethile motho ya pelonya ha ya tlola setjho sa hao ya ba e create mathata bakeng sa Tafita Kutwa mshako Biblia ya Tafita bophelo ba hae ba tlo go senya lefu ka le ruma la monna ya bitso Saul ya mona a tsoma Tafita bosigo le motshehare a batla ho mmolaya o ke fane re ke tsa mo why Saul a batla ho bolaya Tafita Saul o batla ho bolaya Tafita tsena hobane thapo ya Modimo e se ditse bophelo ba Saul ba Tafita morero wa Modimo o so fitiseditswe matsoho a Tafita amen. Let me tell you this. Satan hana taba le batho ba Modimo a sena morero ka bona amen. Satan hana taba le batho ba sa tshwarang ntho ya Modimo. Satan hana taba le batho ba senang purpose in life. Mane Satan o kamora batho ba ntho ya Modimo di tsema phelong a bona le ba ka le bona Satan a lwantsha tje ha iketse bona le morero wa Modimo o bona bophelong ba hao. Satan le ba ka le ba o tsenya njena hantla hana taba le wena marona le taba le moralo wa Modimo o shere a ke ka ba phomora fitela pula ile morero wa Modimo amen. Hai ba Modimo o tlotsitse re ke re ho wena tolo yeo ke yone e tlo tshwata dirao bophelong ba hao ene dinatse di tlo o timetse mara Modimo di timetse hore a tlo ba tsa matla a hae ka bophelo ba hao. Tafita o re nke ke ka shwa ke tla phela ke bolela dintle tsa Jehova le ha di tla o dintle tsena nke ke ka shwa di tla o tsena di fihlile late tlola e se dutse di tla o tsena di fihlile late matla a sa rothetse Saul o lwana late polelo ya Modimo se file ya hore ke fumane Tafita monna ya pelonyaka ke fumane Tafita motho ya ka mora pelo yaka mamela haeba o kopana le mathata e ka nna mona so Modimo mara haeba a teka jeno a o sitisa ho tsamaya tseba Modimo se tsufile tseba Modimo se teng ha a tsela ho na le choices mathata a kiswe ko bona le attractive ho Satan mara ho na le tsolo e rothetse Satan o tla motse Matthew chapter 26 verse 8 ibale 13 Itse hobane ba bile dithoko itse hobane ba bile dithoko ba ya thabeng ya meshwara e tloella hona moo e le nako eo bosigo bohle solo bo tshwara ka bona a lo thabiswa ka bona nako ha le bana mona na Matthew yena o re itse hobane ba bile thoko mara ha le bana nalane e re thoko e ne ya bile bosigo moo ha ya ka ya ba Psalm number 1 ha ya ka ya ba Psalm number 23 Jehova ke modisa wa ka ha ya ka ya ba Psalm ifika pese o ka ena hana ma ba ile ba pheta pesa le ba yena yo ba di 18 le ba ba ya ma ke yona ba re ke ka shwa ke mona le ke sa Jehova ke ka shwa ke ta phela Jesu ka sebedisa ayale ke khathesmani haona se fela se ile ka sebina e ka kala ba di le dinako se ne le dipina tsa bo se athanda sa sankela ha e sele nako ya tsona ke nako ya re Satan ya tsebe le ha sa re ne di fulaka ba re ke nako ya re ya tsebe re hona le bophelo ale promotion everything le ha le se di lewe ke ka shwa ha ke se ke mama tshene ya nke me hore ya khona
mabitso mara le gona o kgothetse ya ba ke re ho yena ke utlwile hore e ntse e nyoloha ka moo hang ba re ya ntate ditabeng television-eng e ntse e nyoloha mara dipetlele ha eyo le ha ba ba fase ba plana corona ba iritema ba sakani ho ya le masoba Jehova ante na ba shebile le kalaso le kapila ntle na Jehova le ke la shobona ha ba bona ba ke ba mona Satan ona modimo le modimo Jehovah is